Kanzakwethu ugobile umsenge wadliwa zimbuzi kushintshile ukukhuluma kungizwe emchunu ngikhuluma lezi ndaba nje emva kwencwadi akayikhiphe njengamanje njengoba-ke kumhla ka-4 kuJuni 2026 kulesine angiqale ngobingelele ngokumkelele channel eMaSweti Mina Production mangabe uqala ukufika ngicela ngenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqodo bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje kanzakwethu udaba engeze ngalo njengamanje luthi senze obekungalindelekile ungizwe emchunu emva kokunqaba isikhathi eside njengoba-ke esededele incwadi le wayibona-ke esithumeni sakho kule ncwadi-ke uMacingwane usuke-ke ebhala ethi-ke uyaxolisa ngakho konke akakusho kuJulius Malema uthi-ke ngazo zonke izinhlamba akamchapha ngazo uthi-ke shwele ucela-ke ukuxolelwa abantu abasondelene naye uthi-ke bambonisile ukuthi-ke ukuxolisa iyona nto elungile futhi-ke kumele ukuthi-ke ayenze njengamanje ubhaleke le ncwadi wabeke eseyithumela ifakwa-ke ey'nkundleni zokuxhumana abantu-ke akasebenzisana nabo abafana-ke noJacinda uzokhumbula-ke ukuthi-ke maningi kakhulu amagama noma-ke izinhlamba akazisho-ke uMacingwane ezisho-ke ngoMalema enye yawo nje uzoyibona kule video ezodlala njengamanje. uJulius Malema ufana nesikhwehlela simi la ekufana ngisikhwehlela bese ngiyasiphimisa uyisikhwehlela uJulius Malema isikhwehlela uJulius Malema ungamanyala yabo ithe inkantolo ongasakhulumi ngaye nje so ngiyakutshena mina ngithi yakutshena mina ngeke ngizwe mina ngosho ke sobabili ngitshena iqiniso ukuthi into ebalekile la lento ukuthi uyangikhuphula akangikhuphuli wangi-undermine ekade sihlangene naye noFloyd Shivambu wayekhona yonke lento leyo mawuthi uyayibuka uJulius Malema have overstayed his welcome busy lying as an ANC Youth League leader and what my esolo epanishwa ngokuphula imigomo yeqembu yena wabona kungcono uvula elakhe ngoba he was a lovey-dovey of the society at that moment and then maseluvula elakhe wayesehamba eyocorrupta intsha yethu yonke yase South Africa nasema university levels wayifaka iDNA ekholelwa ukuthi EFF iyaphila ufana necancer uthi uJulius Malema ufana necancer umdlavuza ngisho einganeni zethu so now sidinga thina ama drip okuclean ingane zethu legciwane elangena kuzona ekuthiwa uJulius Malema so that we can govern and reparate this country truthfully ngoba any lies that are lying on earth when truth reveal itself it automatically collapse ngoba uNkulunkulu wawukhanda umhlaba wawusekela ngeqiniso amanga ayamuka phezu komhlaba. The only reason we are a threat to our government and to our political organizations because we are coming with the truth. We are not regulated, we are not controlled, we speak the truth as they are, and now we are here and we are going to change the whole world.